dalam kepergumulan yang sama nama sama mereka lah. اللهم صل وسلم وبارك وبارك واشهد ان لا اله الا الله جل وسلم سيدنا ربي ويرسل الثانيه امتياز ومحمد ملائكه وسلم كما يقول إني مسيء واسمه جل وسلم في شر الخاصة في الوالد وجعل يا الله تعالى محمد صلى الله عليه وسلم إني كلابي وسمعتي من قبلها وما قام بنا كما جنا إلى كثير من تدا إجمال كثير درس كنا تبين سيما درس مدبر الدنيا صلى الله عليه وسلم إلى رحاب الكريم وسنة النبي صلى الله عليه وسلم صلى الله تعالى على ibni mudar ibni nizar ibni wajib dan dana nawasal pernah dapat para itu pada sunnah warahmatullahi kali Ibrahim amsak sabulma warnanu milara bilan sabilul minasibia ila sabi sebagai sebatuan tomal fatimi ini datang ke dunia wa kai para wasiyatu sallallahu alaihi wasallam nasabun tasibah bila kali jauh sana basi antar penyati masalah semawa keringan sementara Allah Taala supaya janjian orang saya diraku mau hidup mau diani dan mengatakan kalau Muhammad nama wajar minna nabi wa ilahi wa misal keseran buat Rasul Maryam wa berbadu fi jadi ijazah bil tawbi ya billah Allahumma salli wa sallim wa barik ala Allah ta'ala ibrasaki kati Muhammadiyah wa jalan jisma wa ruwa bisurati wa manana kalawira makrim islafat yamna tasuriyat wa sal karimul mujib biantakul mustafa wa nuliya bis samawati wa di biham wa lisat ya wa sabakul sabil yubu nasib sibab wa kusyad wa dabadatul jalbi bi anam minana masih hulalan sudutiyam wa nasimaru al-sajrul janjana wa takat yamliku dabatul qur'an subhanahu langsung nila rabiyah wa rakyasiratu wa salam wa rujul wafat wa tabasul syariki wal maghrib wa dabwal mahriyah wa tabasul nafsus wa salmiyah wa bujal jinnu bitulani samani wa tahakat karana tuwara hibatul ukmaniyah wa ijabi bi habrihi kullu ibrin abiri wa fi ula usnika waktu itu mungkin mana Abi Bakir lain lagi ke dalam Indonesia dalam dakwah khairul bariyah wasami dawan Muhammad aliannahu satu kemarin nama kepergumulan yang sama Allahumma salli wa barik walamma tamamin hamdihi syawran ya la masyhuril qawalil marwiyatu bil madinati munawwarah jamul billah wa kana kan tajami alwali banyak kima yuana sukma wa sakwa wala matamin amli ya la rajati sukasur kamariyam wa ana zaman ya jali wa salam adrahu lailata maulidi asyatu wa maryam in suwatin ya khadirat ya qudasiyam wa zagal madu qaltu sallallahu alaihi wasallam ya kallam sana Salah nih. Minhu buduri lahus wikma'aina katuya sururi samsul antabaru anturun faukanuri anta iksiru wa gali lantami suduri biya Muhammad ya arusal hafika ini ya muayyad ya mumajad ya imam kiblata ini wahai jawajaka ya saya kalimal walidaini ya duka safil muwabral wilduna yauman nusuri Balik ni kado ranit tama mata ko sila. Kamu tuh mau nih? Kamu nih.
Ray, kita lala kan? Kayla Yuliana Pipa sana. Pakatan ini. Iya, kasih. Pakatan ini kan enggak selesai. Awas sawarte. Merekanya juga digantungan. Ini cakar pula dah. Pengerokai. Foto teman-teman. Tapi nih. Tapi nih. Hah? Siang malas. Maafkan tamalan jalan hasilun fikaya madrun ajal falakal wasul has. Ini lala ni teh tu eh. Lagi nih, boleh? Hah? Hanya negara lain. Itu berang siang anaknya pada anakmu. Teh. Saat kami dia. Assalamualaikum ya jadal sani. Kalau saya nak pulang. Bentar aku ini. Ya wali yang Hasanati ya rafi'at darajati ya sunuba wa ghafan sayyiati Mana ni bakuran ini kayaknya. Madana ka ito eh. Cuma ada amai tu eh. Di mana timu kokong. Darul masawi wa mukilul asarat siri wa ahabai mustahiru minasai Rabbik karena jami'a Rabbik Ada nama lain ni anak. Iya, ini. Sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam sallallahu ala Muhammad ya Rabbi salli awas sama nih tar nih 1 2 oke wal adwail kalbiyam wa tuwakkalna min al-amal wa bikaramna wa takuna kullu bilan tawaliyam wa la tajana mimman aqwa hawa wa tudina min usyakin kuturpan dari akan janaina wa tamwa anna kullu min janaina wa tasqulu likulli minna ghaibahu wa jalla wa wa tasqalana min salina balima tadwa wa ta'unna jamana ta'ala hatta ilaika salian rahmatika wa maghfirati wa tulimam jibaka Allahumma innaka ja'alta li kulli shay'in wa naqdiyan amin rajman marfat ma amala fi qaraja wa qad salna qarajina wa himatan darinya amin kerajaan fat lana man kerajaan Allahumma min rawati wa aslihi rawata wa rayam wa zimil ajra liman jalaka salqi rafiatal yaumi wa ajra Allahumma ja'al
وسائر بلاد الإسلام آمنة رخية واسقنا غيث يوم الصيام سيبه سبربا واغفرنا في جهاد المرود المغفرة المولية سيدنا جعفر المنير المرسل نسبة ومنكما واتق له الفوز بقربك والرجاء والأمنية واجعل مع المقربين بخير منه وحسنا واغفر له عيبه وجره واسره وجهه وقاتل قريبا ومن أسرها إليها سمه واسقى اللهم صل وسلم على أول قبل التجلي من الحقيقة الكلية وعلى آله وصحبه ومن نصره وولد ما سلفت الأعداء بوصف الذري بأكرة جوهرية وتحلت صدورنا مغافرني فتبقوا لولا وفي الصلاة وكهوة تسليم وسيدنا ومولانا محمد هذا الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين سبحان ربك رب العزة وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. الفاتحة. بسم الله. Nanti di komen Al-Fatihah. Bismillah. Konro, agak ke sana. Boy, coto kan nih. Satu dua. Baik, Madin, taman nenero. Aduh. Ulangi, taman kijolo nenek. Taman kijolo nenek. Itu dan takalai. Mau kemana nih? Awas 3, 2, 1. Oke.